Paralog kani auto tuk jonga kejat siar mo te ladangi hakapor bangi ya mi nyang dat hakamet kapat nyelak ruban pun kebok lane bat putruk dak kini ruhi paralog mentangi don hang ne numpo namar ngiwan don kam sini sinangpo te namar balawan sedu sini don kam hi ban jing thiet te takin adu meneng la perkhat ada ngatit kadok medro ke kamrem te om de bekarem tadi tangba baduna pisan ala deke cit soru kamdap ke pisa te ngalek no syam tu ngatit lagi syam tu oh ngantit no daki gejat belang namar gejat belang ladang ambaklah san peu tungka layu kowe gejat din kowe gejat khamat kemut artili gejat belang tang san peu tungka te kemut mentah ladang ayo ngali siporo sautuli sispa tungka te antala poi haying ngan penkut ngan saj ngan thang ngan dan ngan ot te ngan sapon ngin saya bamlang bat ki bahaying bat SM nang ta bat ilok ba ie jero mo te paralog te depe hidup bukut juga di video ke jengi mo kumnong ia pun gejat belang kumnong ia set gejat belang mo te mentang nya lewat ngin ya lek thit suai ya ki gejat belang ngin pat lek pecit yo ngin me yo ngin ya lek pec suam ta sio mo paralog te ta paralog ngala start ko auto namar nga hap peniang gini ka auto kano ko cekap kam kulit mo namar mentang ya don ang ni ha sornong po mo ni nga cekap ba kulit kin nang banlan nga blok mo ini hap rumpul yang iwe lor iwe nang ba karam don jingkut kalit kawan mari dah kebangi sia penyeng keluar sampai ke sewanra ke jingheng kali kan seblok mo dan kita kalau tutin ke kawan ro slap setri ru ngimiara ngatnya ngimialet ne banlet hit kita ki gejat belang adalo ngomno ru haptit bet yaki gejat belang mo namar meneng la keluar pi dengan selitit gejat belang haptit bet nilai apa yang neha mau umpat jublin banyak apdeng akit jaka babun kali gumnem ngawit bang nang malem no maranga nganya ya ko do tang asnong lajong jika kendong ba kulit kalik kawan tina kata kadau kin ingin bu ya auto belum ra belum satu ini bu merlong nih long aku kemana ini ya sebagai yang sim bisa bu sim mo bu ba orang jenang paralog mentah nilayo jaka ban peniang ni kena auto kucungi jaka keperlut mah ngin peniang no ya auto sini tu sini kemut kam don jikta re ya kiwe kalik kawan abeng yo i ya ka jaka ka bolong khapnya ngala benong mo malangi peniang kena ta klempep kan mi be ka jingheng kali la ne kan mi be ka blok mah asa blok baik te kan cuken kalik kawan ke sini
Nakataw kin gidi ban kiar na kumutu kijaka. Jadi itu ban pening kijaka ki bolong kulit mah. Kam lili wala dangi haban ya gijat kumba kartu kana minit akajaka ka bangi temu ban lej. Ta gede tang ban laj na keneka jingtheng kali mah. Amar ba laja ka jingtheng kali. Te bapang ke bestum pamtam bapli mo. Kisah binjar bah. Kata perlok, agak jing sisa aku ai ban peni pi agak por bangi like kit ikini ki gejat belang mo. Dre namar bakas slap te mulong merak ikini ka kamera. Namar ba ikini ka mobile mo. Namar ba yoji te dia tak tahu ke ngan balik no hai lok marwe. Mungkin ok mo. Nama ila wanang tai te ngan sat ni biang imu parlok page parlok kelas kelas slap ha mentah tang bakas slap agak jinjai-jai no slap apa deng gejing pengat jong kesun beneng ru ka pengat mah slap no. Ya. Parlok matang ngilai sange bat ngilai don hakani ke jaka ka bai pengat hadu kata-kata mo te ngi se kena hane namar ngi yamut ban ya bam jano te mene nanong pok ngilai thit ke nika gejat siar mo te ladangi hakapor bangi ya mi nyang dat hakamet kapat ngilak ro ban pun kebok lane bat putut dak ni ruhi kenang ba unja sendon tu nyang dat hakamet kapat gejungi kam deh bikum tanga syukur kai mo namar ngai kop namar ma kam tam lila da iksa ya kicik tersi mangne mo ngasi kop bolong lada long hakapor ba dajbut hakapor ba dajbut hakapor ba dajbut ga kamet kapat long ngasi budur bolong lakin ban pun kebok da kenika kejak siar mo mangipat om deh ngithit na ban pun kebok ya kamet kapat kan re ngithit na pata bangin ya bam mo namar ngaso bang hirup ban bam iki niki kejak siar ada subang eru hadu kata-kata mu wala laki ikijat siar ti ikijat siar tuh kamlele itu ketangin ya bam Joshua mo namar kan lade kepo lade artat di kepor bam namar ngilai wan pan du anu pok meneh te mantangi don hane ka sinong umuang te hane surok nya sange namar nya mut ban bam jano namar na ying ngilai song tifin meneh tak tahu kin ngid bun bam jano sine di parlok ikundu ila dep kre dep khat adong sedong mo te hangit video i hang ne kini kideki kan gede gede siar mo hakaba phila ban pentur artat du ya ka jing det but ya kamet kapat ke jung phi ngomong mene te uni pat ude yu jajo uni pat ngilaya song mene naing uni hang ne pat ude yu pakauri ma uni pat hang ne ude yu chur chujin na tin jungi khot chur chujin de jur jengam ba ya serim bad terso no ya serim ha bad terso ne neng ne pat la de ka ini do ne semken jetini yang ne jetini semken berarti pimne dah tiga pelang ja jong i kongdu ne pot tifin pat de jonga de ngini bam no parlok mentang ini bam Joshua no namar sibit masen po haying ngan haban penkhut ya gitu ki gejat belang mene bang ilai thit mene na nongpo te kuma lakular pi mene ngin pen pi no bangin penkhut bangin set ya gitu ki gejat belang te den tak kin yang dalam po haying mo te ngan penkhut ngan thang ya gitu du snyu bodon gejat belang ngan thang ngan penkhut ngan sai ngan ket ngan dain ngan khot kum mah te ngin sa ya pon bat ngin saya bam kin entala poi biang haying ru sibet mah pada pakori pakoran ya ini sudah jing aman semua
Abang ha basit lang batu ulong kum ne. Nè. Ini dia ujak terso, dia terso, dia per nau terso lihat tang bang. Dia serim ha batu terso, dan ngikot lah kejong gak kerteng yau ne. Cujin, mah. Ai sumrit. Parlok menta uni surok bawan nanong po sini Omden ulah sedang son menta namar wat manga banyak dah kini ka auto tuk mu ka balai kejat ru long asing bang mah katakannya asing ku banyak kali rem mu kali pareng kali pareng ana mare te Trai namar bakila imut bania siang rong te kumta kila ya le bha kila ai da kini kimau hajika badon ke tliu er kila ya pandap lut te long level bha menta te sngobang bha banyak wat ban wat ubanga open kam tang da kini kali ke batat dor ngala banong mo ka auto like chat te andre sngobang bha banyak ap man peni pi menta kumnya mo sumpang bha long bet kum banyak kali rem ajan long kum basong airplane begini ke tutup juga orang mentah kelak kemen pak. Oh, baik saya tak bawa duduk juga. Duduk dengar tak bawa. Dalam DPI seneng sekarang lagi ason bang. Nirma. Ngap ni piu suruh mau paralok baik Piti kali ki bayat stet namar labhau surok mah paralok kani ka auto tuk jonga nah te wala kadita ga tuk ru kumaong pimene alas mubes bah manta banyak tuk kamtam ada ngami na ying balik senong po mo amar bakani tuk jonga manta ala banyak smooth bah mo om don jing tutju namar une usurok mo ula internet ula son ula long kias bha mo kalit kawan te wala ka datang tuk bro te menta kam long su kumbang song kulai kai kumbang ti menemu long kumbang song kulai sisa bat kumbang song airplane perlu kadap ada gaya jisu kumen abang ilayo kum diau ni surok mo namar ngala puno surok ba ngimpat jiyo nandu meno ya kum ni jai surok kam sini ki tanjungi sini mentang ilayo ya ni surok bang ida terang batu bang ida anglut adu kata mo ada sinyo kumen adu kata oh kemudian tang mga try baru ipat pa ini ya ila kemen mat isu kemen namar bang ilayo yo sukmen namar jong ni surok ba ba internet oh la kulit kawan nilakam nala aduh banjebe ya kapor ke mabiak surok ne kini hang ne ki gejat belang nih we are like sao sandre nyokra pratli te gitu kinong di kil aitat de mo kini ngititang hispot tengka hadu pratli banyan nujur berkado berkegejat de gejat tang hispot tengka kini kat bagado met pat nyaw la ne praspa kumta hisi kilo nyaw spa 30 kilo itu mengipat deh ya bam dah kini sispa tengkak kejat lai kedang peding deh sementara setang bagan penkuit no ya kini 1 hour later kene kejat belang deh mentang hap thang hap sang hang ne kenang bau ne usnyu un kuit mah PE Entau news new lah sedang kuit mah
Ada penji muru malai kini suam ngan sang hagading penkut ngan sangan penkut ke nyu usnyu. Sudah. Abang sang Ani sila kumne hadu bonda khutlut plan ni usnyu mah. Baik. Okay. Ni thang biang. Kok senton ni kenap bang ni. Anda ada sang sup haban kok ni. Ini yang ni ngalade penkut yo usnyu ngalade thang kom ne mo kila long yong kom ne te mantai kini kadon kamban sat penkut ha gini. Ini yang ni mantai kila khut ngalade sat mene. Ngan dan mantai. Ano ba ni?